Kinoi lam i the Khot ka Hinyo Trap Youth Council ha ka jinglet senran yalau Vice President uba Donboklang Khalengdo ubra Shah Khot hajar ha ki pulet hasadar police station ha ka lai pau tare ujambang arja Ar-Sap ha ka por shibaje nok phai sngi ki la poi sha khandai lat dak ba phong da ki sopti ki bali ringkat ki jing tho ki ba ong dang la ban Shah Khot u Be-Aiñ tang namar ba Ieid yala kari ban ya ki tu ki Nongbat an ki ba Ar-Sap ki ba kala long ka jing tim ya ka menta bat kala sha jong kari lem ka dur bat ka kerteng uba Donboklang Kini gejing Shah Khot hajar ubat Donboklang kalong ru tang katukan nisngi hadian bo Presiden kata ubat Roy Kuparsen ramu ula Shah Khot namar ki kendon ke Indian Penal Code bat Meghalaya Maintenance of Public Order MMPO Act namar gejing lek kendang bat penpra kaseng ya ki yeng sa jong ki poi wer halum survey men ha ka arpulai tere ujambang arja Ar-Sap Torja Frank Spijgeri! Torja Frank Spijgeri! Torja Frank Spijgeri! Amsterdam! Excellency! Torja Frank Spijgeri! Torja Frank Spijgeri! Torja Frank Spijgeri! Torja Frank Spijgeri! Amsterdam! Excellency! Amsterdam! Excellency! Amsterdam! Excellency! Yarina Jong! Genrekendam! Yarina Jong! Genrekendam! Jouw terug! Genrekendam! Jouw terug! Genrekendam! Jouw terug! Genrekendam! Yarina Jong! Genrekendam! Jouw terug! Genrekendam! Jouw terug! Genrekendam! Jouw terug! Genrekendam! Torja Frank Spijgeri! Torja Frank Spijgeri! Torja Frank Spijgeri! Torja Frank Spijgeri! Amsterdam! Excellency! Amsterdam! Excellency! Haba tien, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata haba thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya